časni sude. Ovo je predmet IT 0147i. Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure. Molim da se strane predstave. Dobro jutro, časni sude, dobro jutro zastupnicima odbrane. U ime tužilaštva, gospođa Carla Del Ponte, glavni tužilac i Ekahard Vitop. Za odbranu, molim. Dobro jutro, časni sude, za generala Hadžihasanovića, Edina Rešidović, advokat iz Sarajeva. Mikrofon, molim vas, mikrofon vam nije uključen. Časni sude za gospodina Kuburu, advokat Fahrudin Prišimović. Vidim da svi optuženi imaju zastupnike. Gospodine Hadžihasanoviću, gospodine Alagiću i gospodine Kubura, da li možete da čujete, pratite i razumijete postupak? Da. Mikrofon, molim. Da li sve trojica možete da pratite? Prije nego što nastavimo, gospodine Hadžihasanović, da li nam možete reći vaše puno ime i datum rođenja? Molim vas, ustanite. Časni sude, gospodine predsjedavajući, ja sam Enver Hadžihasanović, rođen sam 7.7.1950. godine u gradu Zvorniku. Izvolite sjesti. Gospodine Alagić. Časni sude, ja sam Alagić Redže Mehmed, rođen 8.7.1947. selo Fajtovci, opština Sanski Most, Republika Bosna i Hercegovina. Hvala, izvolite sjesti. Kubura. Gospodine Kubura. Časni sude, ja sam Amir, sin Azifa Kubura, rođen 4. marta 1964. godine u mjestu Kakanj, opština Kakanj, Bosna i Hercegovina. Hvala vam, izvolite sjesti. Ovdje smo se jutros okupili zbog prvog pojavljivanja optuženih u skladu sa pravilom 62 pravilnika o postupku i dokazima nakon njihovog prebacivanja u Međunarodni sud. Svrha prvog pojavljivanja je da ja budem siguran da vi razumijete sadržaj optužnice i da ustanovim da li želite da se izjasnite o krivici danas, iako imate period od 30 dana u kojem to možete da učinite. Vrlo mi je drago što ste ovdje, gospođo Rešidović. Vi ste bili ovdje pred mnom nekoliko puta ranije i znam da poznajete pravilnik o postupku i dokazima ovog suda i vjerujem da gospodin Crnović i gospodin Ibrešimović također poznaju pravilnik ovog Međunarodnog suda. Moram da kažem da ja ovdje djelujem u svojstvu dežurnog sudca u skladu sa pravilom 28. Želim također da vas obavijestim da je ovaj predmet već dodijeljen 7. augusta 2001. godine raspravnom vijeću 2 i to je uradio predsjednik Međunarodnog suda. Gospođo Rešidović, vi znate uobičajenu praksu ovog suda, a to je da se optužnica ne čita
optuženom ako on ima zastupnika, ali ako vaš klijent želi da se optužnica čita, mi ćemo to učiniti. Časni sude, moj klijent je dobio i pročitao optužnicu i nema potrebe da se čita. And what about you? A kakva je situacija sa vama, gospodine Crnalić? Mikrofon, molimo. Časni sude, moj klijent, general Alagić, je također dobio optužnicu i nema potrebe da se čita. And you, Mr. Gospodine Ibrešimović. Sude, situacija kod mog klijenta je ista, mi se odričemo prava na čitanje optužnice. Now, can I ask each of the... Želim da se obratim svakom od optuženih i da ih pitam da li razumiju sadržaj optužnica. Mr. Hazi, Gospodine Hadžihasanović. Časni sude, ja razumijem optužnicu. sit down. Hvala, izvolite sjesti. Gospodine Alagić. Yes, please. Časni sude, ja razumijem optužnicu. Now, may I ask... Izvolite sjesti. Now, may I know well, the last... A posljednji optuženi, molim vas. Sude, razumio sam optužnicu. Sit down. Thank you. Izvolite sjesti, hvala vam. As I said earlier on, you have... Kao što sam već ranije rekao, imate rok od 30 dana da se izjasnite po tačkama optužnice, ali to možete učiniti i danas. Da li vaši klijenti žele da im se pročitaju tačke optužnice danas i da se po njima izjašnjavaju? Gospođo Rašidović. Časni sude, pošto je moj klijent pročitao i razumio optužnicu, on može da se izjasni o svim tačkama optužnice danas. Časni sude, i moj klijent je pročitao optužnicu i može se o svim točkama optužnice izjasniti danas. Časni sude, moj klijent će se danas izjasniti o tačkama optužnice. Thank you. Hvala vam. Gospođo tajnice, molim vas da pročitate tačke optužnice za svakog od optuženih i molim vas počnite sa gospodinom Hadžihasanovićem. Gospodine Hadžihasanović, molim vas ustanite. Hadžihasanović. Tajnica. Gospodine Hadžihasanović. Gospodine Hadžihasanović, protiv vas su podignute tačke optužnice sljedeće. Tačka 1. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate po ovoj tački optužnice? Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count number 2, please. Tačka broj 2, molim. Tačka broj 2. Protiv vas je podignuta optužnica za hotimično lišavanje života kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949, djelo kažnjivo po članovima 2a i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Count number 3. Molim, tačka broj 3. Tačka broj 3. Teretite se za nasilje protiv života i tijela kao kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate?
Sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušlo je u zapisnik, molim tačka broj 4. Teretite se za tačku 4. Hotimično nanošenje velikih patnji ili teških povreda tijela ili zdravlja, kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. djelo kažnjivo po članovima 2c i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušlo je u zapisnik. Tačka 6. Count number 5, Your Honor. Tajnica, tačka broj 5, časni sude. Sudac Vora, izvinjavam se, tačka 5. Teretite se za nečovečno postupanje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. djelo kažnjivo po članovima 2b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušlo je u zapisnik. Tačka broj 6. Teretite se, tačka broj 6, za protivpravno zatočenje civila kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. djelo kažnjivo po članovima 2g i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count number 7. Tačka broj 7, molim. Teretite se za tačku broj 7, ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count, please. Molim vas, sljedeća tačka. Tačka 8. Teretite se za hotimično lišavanje života kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. djelo kažnjivo po članovima 2a i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count number 9. Tačka broj 9, molim. Teretite se, tačka broj 9, za okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count, please. Sljedeća tačka, molim. Teretite se, tačka broj 10, za nečovečno postupanje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. djelo kažnjivo po članovima 2b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count 11, please. Tačka 11, molim. Teretite se, tačka 11, za protivpravni rad kao kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato običajnim pravom članovima 40 i 51 Ženevske konvencije 4 i članovima 49, 50 i 52 Ženevske konvencije 3. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. 12, please. Sljedeća tačka, molim. Teretite se za, tačka 12, uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja, djelo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1b Ženevskih konvencija. Dela ili zdravlja kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine, delo kažnjivo po članovima 2c i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušao u zapisnik. Sljedeća tačka, molim vas.
nečovečno postupanje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 49. godine, delo kažnjivo po članovima 2b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušao u zapisnik. Tačka 6, molim vas. Tačka 6. Teretite se za protivpravno zatočenje civila kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine, delo kažnjivo po članovima 2g i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušao je u zapisnik. Tačka 7, molim vas. Tačka 7. Teretite se za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, delo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušli u zapisnik. Tačka 8, molim vas. Tačka 8. Teretite se za hotimično lišavanje života kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 49. godine, delo kažnjivo po članovima 2a i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušli u zapisnik. Sljedeća tačka, molim vas. Tačka 9. Teretite se za okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, delo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušlo u zapisnik. Tačka 10, molim vas. Tačka 10. Teretite se za nečovečno postupanje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine, delo kažnjivo po članovima 2b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Tačka 14, molim vas. Tačka 14. Teretite se za okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, delo kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušlo u zapisnik. Tačka 15, molim vas. Tačka 15. Teretite se za nečovečno postupanje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine, delo kažnjivo po članovima 2b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Count 16. Tačka 16, molim vas. Tačka 16. Teretite se za bezobzirno uništavanje gradova, naselja ili sela koje nije opravdano vojnom nuždom, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, delo kažnjivo po članovima 3b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušao u zapisnik. Tačka 17, molim vas. Tačka 17. Teretite se za pljačkanje javne ili privatne imovine i to kao kršenje zakona i običaja ratovanja, delo kažnjivo po članovima 3e i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. So recorded. Ušao u zapisnik. Posljednja tačka, molim vas. Tačka 18. Teretite se za uništavanje imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom nuždom i to kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine, delo kažnjivo po članovima 2d i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv.
Thank you, Madam Registrar. Please sit down. Gospodine Kubura, možete sesti. Zahvaljujem se predstavniku sekretarijata. Kao što vam je poznato, morat će se zakazati statusna konferencija i uskoro ćemo i odrediti datum te statusne konferencije, jer mislim da datum još uvek nije utvrđen, dakle nije utvrđen, a strane će biti o tome obaveštene. Sada se obraćam tužilaštvu. Ja vas podsjećam na vašu obavezu u skladu sa pravilom 66a i, a tiče se obelodanjivanja materijala u roku od 30 dana, počevši od današnjeg dana. Mislim da je to sve tužilaštvo, da, gospodine predsjedavajući, mi smo spremni da obelodanimo dokumente i mi ćemo stupiti u kontakt sa zastupnicima odbrane. Predsjedavajući sudija, u redu, to bi bilo sve za danas, rasprava je završena, hvala vam. All rise. Molim, ustanite.